Ajde priči nešto malo da vidim za mikrofon. 1, 2, 3, proba. Evo smo u Jagodini. Evo smo u Jagodini. Čekamo Saleta da dođe, Sale se naljutio na nas. Zajeba se sad. Moram. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog, evo konačno vlog iz Jagodine, kasnim sigurno 4 ili možda 5 dana. Hteo sam da ga objavim što ranije, ali sustigle me obaveze. Zaista svaka čast svima koji se na profesionalnom nivou bave bodybuildingom, dosta odricanja treba, posebno ako ćete vi svojim kolima ići i ako nećete tamo spavati, dan ranije doći, nego putovati, zaista ima dosta obaveza, posebno uz svo ovo snimanje. Ovo je 3. takmičenje za redom na koje izlazim, ovo je dakle deo izazova. Ako niste ispratili, dakle izazvao sam sebe da ću napraviti ovaj serijal gde ću izaći na svako takmičenje kod nas u kategoriji Men Fizik, tako da ovo je 3. takmičenje za redom na koje izlazim, nisam propustio ni jedno. Nadam se da ću uspeti i ostala da posjetim i da vam snimim klip sa svakog posebno. U nadi da ću nekog motivisati možda da se takmiči ili neko ko je možda već motivisan da se takmiči, ali ne zna kako to izgleda, tako da vam prikažem iz mog ugla kako to sve izgleda, da vam prenesem atmosferu i naravno da se zabavite u tim klipovima. Na kraju klipa ću prikazati preko ekrana kod za Evolte brand na Evolte sajtu. Povodom rezultata na ovom takmičenju odlučio sam da napravim jedan veliki, najveći do sada popust kada je u pitanju Evolte brand. U pitanju je popust od 40% na sve proizvode, tako da ostavit ću negdje u toku klipa preko celog ekrana kako ide taj kod, tako da pratite klip. I pre nego što pređemo na vlog, samo da vam kažem da sam ove pripreme odlučio za ovo takmičenje da odradim malo ozbiljnije u smislu da, pošto je Jagodina Open, bit će više takmičara, hteo sam da pokušam da napravim najbolju formu do sada u smislu procenta masti, znači da budem oštar. Naravno, cena toga je bila da budem dosta manji, ali sam se pomirio s tim, rekao sam idem na takmičenje da odradim definiciju kako valja. I ono što ću dalje u narednim takmičenjima raditi, to je vratit ću se suficitu i normalno trenirati, jer naravno ne želim da mučim puno svoje telo. Mislim da je bitnije da ja snimim klipove, da izađem, da postavim to takmičenje, nego jednostavno da iz takmičenja u takmičenje mučim svoje telo, jer zaista je malo zahtevniji proces dehidratacije, posebno iz nedelje u nedelju i posebno ako je za vikend 2 takmičenja, tako da neću se premati za ostala takmičenja kao do sada. Mislim da je to sasvim ok za rekreativca, za neko ko nije generalno takmičar, nego jednostavno prolazi kroz ovo da snimi za vas klipove. Krećemo sa vlogom. I evo, poslednje stvari su ubačene u gepek. Sada je 9 sati. U Novom Sadu sam i krećemo za Jagodinu. I tamo smo zajedno 3 sata. Zajedno 5 sati sam na bini. Mislim da sam spreman. Što ćete vidjeti? Znači, spreman sam i krećemo da pokupimo Nenada, Srkija i idemo za Jagodinu. Ko vozi? Prvo Sale. Ovo je Sale sad bez hidrata, ti padne koncentracija da izginemo negdje. Ako ništa, tu je Nenad da vozi. Ja sam okej, mogu par sklepova. Ajmo. Evo nas prva pauza tu negdje posle Beograda na benzinskoj MOL. Tu su momci, tu je hrana. I treba dođu Nikola i Vanja, Nidža i Vanja, oni će doći ovdje za 5 do 10 minuta, tako da ekipa
jača nego ikad. Sad sam odradio neki pozing, neke stvari sam uvežbao, što ćete vidjeti, nisam nigde objavljivao. Pa evo da pitam Nenada, šta misliš o pozingu, jer ja sam napredovao za 6 dana od prošlog puta. Napredovao si u formi i u pozingu, tako da. Da, u formi posebno, forma je, znači za 6 dana pokidao. Srki, ti šta ti misliš za pozing? Ti si iznenadio djelom. Meni je bilo super. Namana sam seo malo niže da vidim baš iz pozicije sudija i svidalo mi se i mislim da ćemo možda kao da mu posavjetujem da se malo podbuči, ali to. Samo da se ne zbunim. Elegantno je, da. Elegantno je i kao slušaj muziku, ono ko budeš slušao muziku i samo se Da. kako si vežbao, povežeš ritam i to je to. Hvala, idemo, dajemo sve od sebe. Dajmo. Drži me da me ne odlova vetar. Srki, ja ćemo vrlo brzo beogradski prijatelj. Ja sam bio Crnce. Simeon Pande, si ti? Vidimo lijeca, brate, vidimo lijeca. Slostvor, brate. Koliko si smršao Sale u odnosu na onda kad smo se vidjeli leti? Puno sam smršao, evo za Nijedžu i Vanju. Kadrovi, da bežite. Pustini efekt. Sve snimno. Pauze za jelo. Vreme da se dopunimo, pratim uglavnom vaskularnost. Negdje na 40% rekao bih, može još i mora još, tako da 200 grama još. Hvala ti. To je to, možda nam se dopošte ući. Evo ljudi, stigli smo, ne znam šta da kažem, idemo da se prijavimo. Do 2 su prijave, ostalo još 5 minuta, tako da nadam se da je tu negdje na ulazu. Mada opet, ako se zakasni par minuta, onda verujem da je skroz okej. Evo on spominje tamo youtubera, došao nam drugi. Peđe Dragovija. Znaš da su našli knjigu Frank Zejna u teretani? Ozbiljno? Da. Ja se osjećam 2 mjeseca. Znam, zato ti kažem. I evo, prijavio sam se u kategoriji, dakle, Men Fizik, ali Men Fizik debitanti. Znači, eto jedna korisna informacija za vas koji dolazite ovdje prvi put takmičite. Znači, prvi put ko dođe ovdje s takmiči, on će se takmičiti kao debitant. Ostavi prijavu tu i ništa više. To kod tebe ide, to je tvoje. Beč i prizanica nama prijava. Hvala. Koji je tvoj sto? Koji je tvoj sto? Če kažeš nešto? Kako se osjećaš u ovom trenutku? Odlično, brate. Pa to što Jesi kašem. gladan? Pa nije samo to što sam baš zakasnio. Oko svega, pa zato. Jedino to. Aha. Pobjegao si mi iz kadra, gdje si? Mislim mu poziv nešto što ne treba, znaš. Če, ovdje, svoj mač. To je stavio tu. Ovdje pumpanje, dobro. Evo ga. Pri Men Fiziksu nema stiskanja i ostalo. Samo tako je. A kako? A ima leđe? Da! A onda ima leđe, brate. Samo malo, taj? Malo glavu. To je ono. Neće to zapamtiti. Ostavi tako nema. Bukvalan. Znači to kad tako nagneš, progutaš trapeze, vodu, zategneš. Samo malo ga dođe do izražaja. Ajde imamo drugu stranu, kako ide? Ide, gleda, mislim. Dobro je, brate, samo još ih bati, on digne rano. Super, odlično.
Verujem si pozina, a? Pa sinoć samo. Sinoć samo? Evo vidiš timelapse, juče ujutro idem i kupujem neko gledalo, unosim u kanci. Sjebali smo. Gotovo. Boli koža kad spada. Kad to od prošle godine. A sad tu mora malo više sada nešto. Pa mora da, tu ću one druge. Ne, da. Prvo hoću s ovim da ga nakšam. Crno sve. Evo nas ljudi, pumpamo se, ostalo je 25 minuta do bine, popio sam shake koji se sastoji od pre-workouta, dakle i soli, popio sam jedan kalium i pre-workout sastoji od pre-workouta hot blood od Pansporta i ubacio sam malo citrulina i arginina za bolju pumpu. I sad ću pokažem gdje se nalazi bina. Evo vidite ljudi, bina i VIP deo, publika. Tamo negdje gore će da bude crki. Tako? Tako je. I to je to. Kad padne mrak bit će brutalno, a vamo iza bine da vidite, vamo se nalaze ostali takmičari. Ja nisam tamo sa njima, generalno znam u koje vreme ću ja izaći i završiti brzo jer sam debitant. Tako da, zdravo Sale. Također. Ovdje se nalazi studio za slikanje, potom bina gore, ljudi se isto pumpaju, spremaju za takmičenje i ovdje je naravno ulazak na binu. Tako da ljudi, jako sam uzbuđen, deluje mi sve onako dosta veće. To je to, vidimo se kasnije, idemo da pumpamo. Osjećam se suvo, osjećam se puno, zadovoljan sam. Generalno, dobar je osjećaj. Ne znam koja je konkurencija, vidio sam dosta momaka u šorcevima, dosta mladih, dosta niskih, visokih, ali mislim kada je u pitanju debitantska kategorija, svi tu dolaze, kogod da je u šorcu, tako da siguran sam da će biti više protivnika nego na prošlim takmičenjima. To je to. Neće biti sam. Neće biti sam. Jes? Također srećan. To je to, još malo. Hvala. Brutal. Što misliš niče, znaju ovdje više mene od tebe? Ne. Svi gledaju nešto u kameru, ne znam da li zbog mene, ali zbog kamere. Sale, sretno. To! Dobre! Mislim, nisam razmazao. 85 ljudi ne bi. Takmičar sa rednim brojem 11 na prvu liniju. Takmičar sa rednim brojem 101 na prvu liniju. Takmičar sa rednim brojem 104. Takmičar sa rednim brojem 118. Takmičar s rednim brojem 23. Broj 23 neka stane posle 11.
11 nek se povuče, zamenite mjesta samo, hvala. Ostala dva takmičara mogu se povući sa scene. Napravite raspored. Hvala. Četvrto mjesto, Filip Ačić. I sada medalje. Treće mjesto, Ermin Bačinanin. Drugo mjesto, Nemanja Milošević. I prvo mjesto, zlatna medalja, Jagodina Open 2021, kategorija Men's Physique debitanti, Saša Lazić. Također, za ovu kategoriju, sportska suplementacija Yamamoto Nutrition. A puno neka ostanu takmičari. I evo ljudi, došli smo do kraja ovog vloga, konačno sam ga izmontirao. Evo kadrovi iz teretane, odmah naredni dan, to jest naredna 2 dana, vidite kako se napunio, vratila se voda i pumpa, najbolje osjećaj, znači 2-3 dana posle takmičenja to najbolje osjećaj. Zahvalio bih se svima, mojim drugarima koji su išli sa mnom, svi koji su mi tamo pomogli, vi koji ste gledali klipove. Bila je i apsolutna kategorija koja je bila, mislim da je negde oko ponoći bila, a moje takmičenje je bilo u 4, a mi smo skoro sa drugog kraja države, tako da bio sam premoren da ostanem i da budem u apsolutno i to bi dosta značilo mom iskustvu. Nažalost, osjećao sam se baš premoreno, istrošeno i otišli smo kući kako bi naravno stigao da radim ostale obaveze. Još jednom, kod SALE40, Evolte brand site i hvala vam puno na podršci, svi koji ste tamo došli i to je to. Veliki pozdrav!